in a diet. If you come in, na me name major prophet Sikega. I first said you may do it, and bro, may come and sing to you. I say, if you are what was so open? What's not say? Say a good mirror on high no, a bubonu could ring, na other sayano, Usumu Kodai, na other chiano, or high free feneba. Rich, let's say if you are say, and now, if you say, if you are say, Edding, internet say, if you are say, and now. If you come home, you first said you may do it, and bro, KUMAWOOD TV. From Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas. No so abo do mienu ena yokuada dwumedi aduru so ewiase ena wokwa ewo KUMAWOOD TV obetima sa hwe ewo home TV dwumedi we fa so we Sport TV o YouTube Facebook KUMAWOOD TV na mamenchia anamenda wona ase wona omhya ase efiti anopa bepem desi a mekufi esbonten meto aso no esukito yipebre na metenase dia na yesunsumsem ne hunsan be ne made enipa uni tumi anka wonti ase anka wawu saa so na haban nso woni tumi a ono so wa nti na mane da so yedai eti ase. That is the reason why ye exchange ho me a yedai ye home no mukure na monwa say haban ko ana say edua na timi tenase a utimi ne neje mframa exchange na entimi nye bi mfiri mwa on da be da je fra boa so o ho mi on on se nyankopon na ade bomu no oyade bi a pe what does it ade bi nyankopon ye bi ye ne pe nti untimi emfa ho mi nkoma aboa ema aboa so fa ne de ma enye ensida but ye ni bia there is something common enu ntina se nipa yare a na se wonya edua ana wonya haban na wodusu a se yare ni ehunhum yare wo se ko se physical so wo se dey wo se ko what does it esan sa mechanism hu de me nsin katwi no sa yonkofa na eda ye ni dua ntemu no anu ntia on se oboade ne bo ye redotie mframa insuo na bimdi bia keka ho ahaban nya dia sabi okaye but ye kwaje nkwaje fra ahaban mu was all John Quaje if Rabban because no kuta the supernatural power dada. You can to me dada. So what you say? All the sound class I didn't know Yanko be no bone nipa at 2 in Gudem. Amoni pan tunes you mo. Aid in true. I don't go nipa day at 2 a dientia. No, be a bano. I come to the old didi. Who hears only no exchange home. What you say? We are so in exchange day. Who may na mo home no. And no the man ya medi ye dey. E so o pass bit magazine enko dansu. But e kwansu na mo ayen. Enti ba du ade ye sha be boaye no. Eno the man dey say ade ye say haban ene say nua no ensa. Si ye kwa ye ensa ahwe so. Opportunity e mu nya no say ye ensa ahwe so. We do wadar mo mami musa. Ye haban bu wa dey sa eni so yare. Ene ho haban bi so a ye dey sa hunhum yare. Yeah. Na sebi sede metiwe mede metiwu se habawi ene ye haban ya disa honhum yare ebi tsan haban bi di on se undi ani enti untimi hu ena wonti o mokasa oni se haban mokasa haban yes o kan judges a ebeka chu haban kasa judges o bible say haban yeah me refer the exact quotation enti ye ke o peda me on about my own. What am I bontin here? What can put you? As na hem. Who run fear? Yeah. I say no na ma bontin. I'm office. I'm put you da soro. But how say question that for omo plant na mo tree no. Eye atoa. Yeah. Obi a se bi ye kasunsum haban. Yeah. Eye atoa. Yeah, omo krada no. Haban na adua omo di yam ho adwuma eye adwuma pa no eye atoa ye dey very powerful once ede ede enti no ne saa no se ede dipa no problem ababo na ya nwunu bibia nkoyi mfa mana oba you reduce star no say star na me hu say wo de no beti adi ansa na wo de atoa no be haban be yeah also bobro no sunsum ansa na wo de haban enti haban keke David enye so fitia na de haban mo bi so fa kwa adwuma o
David senior ɛnyɛ sɛ ofiti ya na de haban ɛkɔ akɔmɔ bi sɛ ɔmfa haban ne yɛ adwuma because one hwɛ ni ya o pɛsɛ nipa ne ha akɔba do o sɛ ha no obi wɔ kɔ ne kra no ɛti ne mu no saa haban na ɔde ma no ne kra mfa yes ɛne ne kra ne mfa enti kwasi adafoɔ deɛ no ɛyɛ atoa but me nkyerɛ mu bebree sɛ woyɛ kwasi ana kwasi akora ɛyɛ atoa saa atoa no haban no eyedie ana say bambo ana eyedi ade na ede ka no ho a ye wo pasa wo de ye no ejira kwan a wo be fa so obeye no wo say ye adwuma mo oh sir yes obo say timi ye adwuma mo ebi pasa o de san yare a o yare na pasa o de san yare o kwa o be fa so a o be kasa what you say o be kasa don't forget say dey bia me kasa say o kwete aban a o abi nya ka yumpa bo agu o be sempa bo before so bedwe 2 meters or 3 meters away no I was so you mpabwa na oba go 3 times awase ma kai papa bi na no homfa no na mkoja no e wo baabi no papa no oyo dunsini asa hu ade okay on say o mu a se bi wo kwotete aban e de agutu mu wo ton ene de ono kɔ a obetete aban no asa hu wachi ade aka kyerɛ na oka kyerɛ se yemra eye 6 o'clock. I'm openyi we de minti minko also Mr. Osaramia sebe na meso ana hu sa dum sini no yeah enti ka be ya nka minko ja no e duru 6 o'clock no papa na amanya kwota aban that time no o ka say ye ntwen na aban nya emai yeah I'm also openyi ne ba no o ka tell so on 50 pesos emra no say no kro what they buy the 50 pesos no what they buy no na papa no bowura eye ne dem no yi asantiko su abaako ana odokoto wo owie no begu nsa e wo baabi se osere papa iba se yare etene so no obesere se munyima no enko owie no saa ensa no guye no wangu no ayi ogu no kwanta na so ye bai na aba na fifi ana obete koy ense mentwa no yenti a ema ne yes ama mre se saa time na haban ne ko wapie aze ni papa edu no bia oda na o ka na pie ko the same apply to haban enti ne what time we dey haban ye haban bu aye enti na wia ye haban bu aye enti na najo ye haban bu aye enti na no kwa because obeduru ho na ne kra de nye dey eni wo haban bu kwa uduru na kwa kwata tim so no waboto sata me enti odi ye adwuma emfa but dem no obeduru mo se na ni age no ana taban nyina hwehwire no ko na o ti ye adwuma na baba na say mo woro mo ho ansa na makọ no eno no odi aba ho odi aba ka ho yeah ena ebi nso ka se ahomachem eno so yes eno so kwako fadi aba eye nsem bebre emrebe na mo de ko fa sa aban no oh it depending upon the problem sa odi aba ho yes sometimes na problem no so hia pa o depending how na odi aba no ene na was calculate na hu time wa was odi ko sa ahomachem anasa ko de ko pesa aban na o ye dey open no oh nti answer beti abade aka obi no na enipa ne hawo ene be kire mbra obokote abade anu nti me oba me ho a me ntin haban vangu ho so oba abaji koko dwale o ana abaji koko ye ho aduro dabi no eso akoko ne kra ne so obreko ne kra obi a hawo ene ne yete so enya ho ba akopɛ na ti obi a hawo so dabi obi a hawo ene ne yete so ndi za wo ba wo hawo ne yete so no ene na direct yese mumfa haban we munko sa mre we munkase ansa na mo pa haban na ba nyenko memory da phone so oko ani ma na aku achi se kwesi ada ni e di fre chire na e ba se wo fre kwesi ada so okwadwa da no ba brada esa masa ode yenko jwada fo e jwada fo de bode ani kwadu ya kwadu haban ya bode ani kwadu bare ana kwadu no ewo enwura mu nti no eya na ye fa bode no sasa bode ne na ye den ene wo fie bode ne wo fie enti se adwada ni ba na bia ne problem no ha adwen a na ne problem no eye we a o se make sure say ebe ma ne direction na ye no bode be den ebebem so jaro na ene hu fie na se nye a o se be make sure say ebe tell na de obekọ bode ase wakwakwere no bode na se oye wi a wo se ne hawo ne ko obi yare timi ma ne bam bode de was specific time a ebe kire wa obekwakwere sa ade no wo ho no na wadawo ba obu wo anya ne krada but wa ko abrabo mu a sike ensimi ntimi ngira ni nsem
So no no you are bambo e kikabomu a udi dware a etimi ma dom inhira yedi ba say okọ konfo bi wa so konfo bi wa say meye ntwema bi ye de ama ono ahaba bi sa eno no say oniema enko yi a de edikan a wozo ye ne say ye wa haba ya de krense ye ho wa purify ho ansa na obenya yedi ansa na obenya yedi a wonya obegina nsem sika no ade so udware yes ahaba bi tesen haba ne de ho ya na me bezu adwira ho sumasa ho sai achampon ya yemu no yi no e very power o jare bida umba tampon jare da o amenche wade achampon ye ahaban bi a ana emu bi kwatumi pa o za tete na fridge ni ho na no bi wu ana de no mutwa gudi so achampon no mu de gudi so obeda for several years several months several times and say mama secret ba ko eno so no say so obrem now person e je twa match ba ko so bi psim wa o te champon wa o di bibi kan so every ni twa mama say mo secret ba ko so bi e ko bobo ana so pra na mo je e pram no a o te champon posa o hwe gu so na twa o tim nsuo na egu so a o so na twa ene boode o twa boode ne so a o tim nsuo ne gu ba bi aseka ne twa na e wo set mi dey itimi eyewe so what I say so sanyema we no ye de krense ye ho ye de krense nti no bi wo say ma ya adwura samna na me ye no e di ade na me de ye aban be na me de adwura samna no so what I say it we ni nyina ye enema nketenkete a e wo se nka nipa pre no hwehwe ne wo hu ka wo mle e wa abrabom aka wo mle wa abrabom but say when timi anya sanyema we ankrense wona ofiti abese sika be jan sam dey I'm sorry for you in fact because e bi kwa na no ba bi kosi ai no ba no bad luck ni ba ma bi kosi ai ba ma no hard luck and on the account and I wonam it is a own cleanse own purify one there is no way say sir spirit of prosperity will come to you emma wow yeah emma and there was a drown any people was like a drown say na etimi ko check up e check umoja ne sa nyama no was like etimi drown so wow no sunsun kura na say be any time go check up yeah oh yeah I was to check up I was to me check up before the obi e go check up dan go check up sir I want to go check up me mrebu o dura me timi ni sunsun kasare ma bisa say bi na ebesi wo mani bi na ebeto me awu misane so nkwaso wo misa sa na mo ya nkwaso we do ma mu bisa o ewiase na etiwe o ye say na wokwa na aban kasa no obu wa o say okoye na ya ma na duru ya nya adwuma aban wo edemre na ye na adwuma na wadaruma on so okube dusini bi wo ha o say me mo aban o hu beto ba di ba be kono boso me ba ko bisu mienu no ho nto no aban bia o mre aye de sayare ne dia sunsun nipa na akọ ne ho ne so o problem na de ko de ne hu fa ho ya to ne ma ho sika se ne de to ye ahemfa na ye to free ye e wo so hu sa ne ma we nyina na wo ye anu hu adwuma nsa na o ma nipa na haban yusu what the meto na say o ba ye no o yare no e yare a eye entoma yare e ne ato amon obi etu sika o e le de akoto yare amon be se me de haban san yare ma ne yi sa abuade na etua no sunsun mu asa ne etime nya owo kwan first na was sunsun nipa ne ye ne se obetime tua sa aka no o tua sa aka ne wi a ho ne be che ne se o yare na wo yare no fa achampon fa odi aba ana fa prekese na fa ye ne hu adwuma yese mo nkrom susumfo no se ye ba na yare a na se mo koto mukutua ya boade ma mutumboro ya spiritual realm mujie kra na oborom say ye sika na da bank no ya spiritual bank na mu de okotoro masasa ya ene de mpacho mi nye bida but sa bibisa ho me de mi nimu de me de me no kra de ba akopɛ ena me hu so obi ayi obi sika ho bank enti mo spiritual realm bank sika na mu de koto ya boade ma mo de budu gwen me fence kan koto obi a wo mi nye sika ho kan koto boade ma obi a no ni e wo de ba no ye kwa onsem na ade ma me no ene na wose me die sa adwuma ne mo na bank account de me go de ho me go bibia ho ya me de kwa ase na metimi kom na ma wo de ho da bi me go bibia ho so enu na ya na ma emre ne ba no enti ya kire se tua sa aboade ni wie no wa tua wie no
na afei no akwa pɛ da haban no because wɔde sunsun ne de ka kyerɛ haban kɔ bitim bi ayɛ dɛ asa ne yare uwia no wo sɛ emre sei na ade ni bedi ade mɛ ba me nkamra ne nkyerɛw okay ne yɛ wɔjɔda fo no so wo se kodu haban ana sɛ body haban ne mom titiri no body haban ne wo fi ne na ɛne wo fi ɛboa ɛyɛ wɔjɔda fo no yeah wɔ time a ɛwɔ sɛ ɔsɔre na kɔ yɛ adeɛ wɔ aseɛ ɛno ɛne mpaebɔ wɔde snap na ɛkɔ ka kyerɛ o kwa kasa de sɛ o kasa kasa bi ayɛ kasa sɛ wo bɔ mpae sɛ wo gu nsa sɛ wo yɛ de o kasa ma me fa me fola ne nto ebi na mentime mbusa obi asɛm bi na nso abɛma na nyinaa yɛ so acha adwe no yesua de wɔ yɛ KUMAWOOD TV dwumadi yɛ fɛ no ewiase ɛna wɔkwa ɛna wɔhwɛ wo so betima ba so ɛwɔ 0244 840108 0244 840108 aha ɛyɛ ewiase ɛna wɔkwa nene yade nyinaa de odoma kuma no obo ade na dom no haban hintasem de onu buro sunsun sam a ote aba ode bre wo so de onte aba nto ite woni haban na kasa ansa na wo akasa na wo kra se wo ya adwoa abena efia yaw oburo wo kra mu na wo busa haban a de kanwa wo hwe me wonam na wo kasa na obede wo afiri wo hawo no ansa na wote haban de account yes, I only offer a bank. Hello, good evening. I KUMAWOOD TV. Open free a TV no one. Good evening. Yes, I open. We didn't make your free. Good evening. Hello. You need free so Wadarma on your ready so vessel or back to media so. Wadarma to media Baswa. Chonfu AFD no home. Ni kasa. Hello, open you didn't make your kasa free. Good evening, sir. But you say, okay, open your man and call Wadarma. Mate, o de consultate da Wadarma o de number no to a no na ka abamu asem Wadarma. Ebedi nkumokutu ebu why 0244 84 0108 and 0205 500215. Hello? Hello? Meja? Yeah. Meja ta? Enti ahaban no se ne meka ni wi a wo se ohumre a o de bede o de be mani pan se bia 7 days e bia 14 days ba me men kan kyerɛw bo me reason ti a men kan kyerɛw me be bia a surprise yeah sada metie be bia a surprise o na akoya de o na wo so focus me nim time e be dura wo so ho ye den eto wo dia ne se wa ba na wo hia mo na ho aye den ho atɔ me na time ne kura me ense se be di wo ho also bu ho a aba no de mani pa na be ye adwuma pa aro ka chen say oh e be di 3 days na ho atɔ 3 days ni se na se nipa no ho antɔ na da be ma ye den abu na orarbo so bi abu ni se otibiti aban e de kan mo aban o de e kosa no yare me wa bu nsa kra ba me ontimi ra me office no ontimi ra de ontimi ra me Paris no was town reception wa ni edi nkumo wi anako edi na wo sai intasem se oba bu ni nsa ani kwa so ode no kwaka haban obu ho a obu nsa ho se haban pefi so what you say haban pefi the moment obu nsa wo so haban to me na ewu se ko o de bibia nyi ko o di fia ka no so what you say o di fia ka no sa menses no o de be peda ni abedi menses mu nkomo when you meet match the wadia so o wayre that's a good nsa nko ade meet match the wadia obegira ne nsa buo ne so wie a obeye niam be dia ma wo so di sa after 7 days na the menses ne twa no match ne niam bi a obeye o wie a me ma ne di ne nsa gu so sei o di ne nsa gu so a match ne nsa ma obeka gu so uni hia da 0244 840108 and 0205 500215 obetuma ba dwumadi so de yentime mbusa no Wadarma yesua de na ososo wabusa na wayiwa no na we de Wadarma free ejoda so yenko Tuesday 4 okay and the Tuesday 4 there near abro ayu atoko beans ne amu sa seed nketenkete no and the Tuesday 4 there
and the Tuesday ni biano o se unyeska Tuesday be iska no ne dey apetin sa nya man ne dey apetin all right but you call ma woman hello hello yeah mama pa choda mo di ni baby o kasa free kuma o TV so nie hello good evening madam Pacha udini baby okasa free. Pacha boko. Okay. Na mimi ndo masa ya. Yeweka yenu kuruda pesa. Na msoko bi yewe msaba kumaye. Na msoko bi sanse abamon enu eyeya msoko. Ama mekofema ni tema. Papa, Emma and Emma say you man. Can you tell me before boy? Ata, mama sam, the number is 0248 69 98 yeah 0248 69 98. Hello, good evening. Hello. Hello. We say me Entafon cheche mu no. Let's say abande mo pesa mesa mo yare ba entafon okay, madam ata me jai mrena ma. Entafon say omo how. Yeah. Misro wona mu o de ma me fa cause kakra. Na obi oso bi so a ono so wo yare bi ana se wo twere bi a o pesa ye de o de ne ho a. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening my boss. Good evening. Open your batch odi ni baby okase free KUMAWOOD TV so nie. Yes, free. Not working. Okay, open your man call. Madam mo se ejoda no eye kwadu aban ana boode aban na emom no obobom paye obeyi apaye na emom sa akasa ne de ofre na obekere o manne ne amamre kwan so kwan fa so obetimi dia aye wadwuma a obedi yi wadaroma na de tie no no ena wadaroma gusu de hwe na ode number ebetudwa. Hello. Hello. Yes sir, pacho udini baby okasa free. Hello. Yes sir, pacho aye KUMAWOOD TV. Baby okasa free ini udin. Me promise that Ajazafo. Manenko. yes sir. The way now can see and I'm saying Pacho idien. Wadaroma, me pacho obe chichibu yi why wadaroma. Okay. Hello? Hello. Yes sir. Good evening. Good evening. Pacho aye KUMAWOOD TV, udini baby okasa free. Hello, brother. The problem is Pacho udini baby. If you're not there, whatever my offer now, or bet you fear that why? I'm ready near fan. Why 0244 84 0108 and now 0205 Because I come here, come on, you fresh and come on for whatever. Openya bacho peke course ka yini free so wadaroma na ye fa foforo 0244840108 bacho betima ba dwumadi so na ye no atwe nkomo aha KUMAWOOD TV emra ye anase dwumadi ye twetwe ewiase na wokwa oso betima ba dwumadi so na nkomo a yeda won se ene ewiase ya bai ye se haban ne di emu kane anase aye ohene e wo yasetirem ade ntia haban ne di ye. Hello. Yes, sir. Hello, good evening. Good evening, sir. Much of KUMAWOOD. Me pacho open your eye. Hello. Yes, sir. Pacho also. Much of very simple. I just have more pacho. It's you.
Majority. But you what aroma? Madonna, make us a near Tuesday born. The Tuesday, not the second or unfinished number. Me bacho mati you. What aroma? And I'll find a number and so I patch your friend and know what you why? Hello. Yes, sir. But you didn't be okay. Good evening. Good evening, sir. Hello. Boss of Bacho Majo, so what aroma? Would any baby okay free? Hello. Open any Bacho man and call. But the fun day. I'm better most say it you are the Me bacho what aroma? Offer a number now. What aroma? Obechichi, mama. Why? 0244840108. Katachi. Yanko Obanment is soon be you. Obanment is a secret to me can abonti. Nippon be a year protection. If Obanment is on. It's not about protection, it's about prosperity. Obanment is so, yes, only Obanity. That's Obun and Sam Quadia. Obun and Sanin, a metro Obana de obey. Obey. Last day, 7 days. You were Jari Jari. Bubun in some ring, and I met children of Crab fast obeying. We are ordering Sabagoose. Ordering Sagoose and also Casagoose. We are. Oh, the son of Bonayasimo Jenimo and also the Sagusuka can wish out. Last day, 7 days in Mujan, that's all. Oh, send me the Mibusa. Hey, Boga. Oh, director. What does it? Also, my country say, well, Jari obey. Obey Jari. A man who wants it. The whole TV, the money didn't say goose. You want some more Becca, and your goose won't to be with that. Oh, no, man, come on. 0248 0248 69 69 98 98 98 98 0248 0248 69 69 98 98 98 98. Now, we are not for no to say, as of what they say. I lady beauty by say, no me enter for no soft because I mean, and I mean, say, Nassam. As a member, Papa, no stuff on so ya Bama, and also. May you go about sugar crabby. Memofa Sima Chichi de Via, Abamity, one of my a hobby ombinya, any one of my in Shrew our banning. I say, Abamuya, dear, Tafon Quania, your mom. So what I say, I say, well, but doing yes, money, but you gang. Only a bed, I am over the jam on your day. Emma, and Tafo, Amamrene, Amania, ye de Maye, and only dim May and Tafo. And the Awobi, or Yata, or me and sign 9 by. But because of say, yes, I had any moment to me whom I'm home and Tafo. Oh, David. Now, 4 feet 2 minutes and here, over the Sue's way. Because 4 feet, I could never transfer the Yama. You say, if we that's nothing. Near Toy and near Yedi. And Obi Bamho, so for be passed, so for penny be perfect crabano. No buy or the video be them who dream. I said, the man after the 8 years, or me and for mammy. Now, a do fear the beer. Na enkwala e ka tro papa si ebedito onya nya ba no krama no debe mi be nyema o se daddy ebedito o se bo me de o video me de me nyata enti me de mbeko mu nyata na me de me yesofo enti me nya sa ade ne de e ma go na me de mbeko mu nyata ha okumu ase no akwa akoye sa ade ne de aye de e de ama o se fie ampazo na enkwala na e ka o video ni se daddy ene ye fie ebedito Aye, that now buy no. yeah. Obi frame me. O se ne ma ye ntafo. Yeah. No ko so fu bi o. So for so nto akokoma o. Na o frame me. Na waka chem se e de kwan so no. Me do ne number ma o. Yeah, o frame me. I say one thing is ntafo no ye wo mo mpemu jasem. Ye wo mo mpemu jasem. Enti se o kwere ntafo ho adwuma na wantime ewu sunsumu yi enhu saade na wa hwe bebro mutumi na se. Because omo mpemu jasem no de mo da kokkom say clean o de asem beba. Me say mpemu jasem. Dabi me no trace see e se o price say o me pie ja because me hu meja ase me mpe but obi ntafo ni bo so a o mama me no mama ni e wase e mom no e wase e de abo meja e na ya ade di bo makonwa no so akonya ni ene ma e ma akonya no Munyi se munya obosomfo na mobile. na no ka sa ase me ka to se jaika Ade na minyaka. jaika enya abosom
na apart from body ye de ade koma no ana bosum bi ana nsuo bi ana tumi akese ne de saa enyom e koma mo so mo de moji na modi ma ade ye niema mienu ayefuru ba bi fa akwa ba o niema miensa niema nan enye easy o enti test we say bibi wo after that na say no bibi wo there is something special, there is something unique so you nim Wadaroma entafo epe wachiri kwa na sebi omo na omunya abam no omo na omusu di hia omo rensa omo husunsun boni bi omo asetere mu na omo wi preko no so wadaroma ba menka sa ase mu nche nipa bi ase sofu bi o be ka cho se entafo aba mu ne abosomsem enti menye ma oba no anye sofu sawo was bible no was onim hwe wakosku keke onim hwe ye kesunsum sem a wusa onim hwe ke entafo ya nya ba mu amamra ma omo no bro mo bre no senior bro mo bre no enya asem ketwa but the link is so mo bre o ba ade na e be jiro mo achi ama omo nya ba bi esi ama etimi mo mutumi ya nyini no sa ade no wei entafo kwa se aba ye twato ho na ye tutu na yi eye aduane frem no a be mum no ye ntrogu no sa ro mai what is it? It is one to me and yes, I don't know Manta for no almost 2 minutes to me, you know, Busiano. Let's have plenty. I don't think I must have black and white. And I'm going to say more and more white and I'm more black. If the same people near me, black. So I'm telling you, me fancy you. We are my dinner, me, and the same do one here. Friday, white and so that. Better black and so. Obi afata se wo tena eya kunya so so betina so bia na David we apart from the kaka no me tell you appointment na makunya no so David ayenkwa o me no ndi ayenkwa appointment na makunya no ayenkwa fo ni me metima tena me kaka no dia so me kaka metima tena me dia so but tell you ajan kumago unni tumi so betima makunya so wow David nkwa na ba ayo no so betima pepa on kaka o ko pepa on o gwere Dabi me ma pepa ho am de be konsu tiri ma kokoro ma ade abesi fi o ensu tiri nkwa na mo de yesa me konsu tiri ma kokoro ma ade abesi fi me fa pipe nye nsuo ma me da se yemfa eye tapo no adwumadi no ensi wo na yenko e waso ye ko best power so ya dwumadi be pa na mudi no ho dwumadi a minni nkwa se me kan jam se me nye sika drum ma sama police fa chew apart from no how be how the buy be bo yare be pa no bi buy within a seconds ye hian se sunsumu yare na wanante anenko oba nko ade a yetra abamu akonya no so asane tibia na wasanya masesa da ben na de adwuma da bia ye adwuma se ye ntu obi amefa ye ntu kwa ye adwuma bare fiada de fiada ni gane so pa obi agbawu ya fa de ko hello yes sir the pastor ntafo asema owo kan se owo ntafo na se opiti asie no baku eka be na eka baku a yetbeye samane no ma baku no aka obeyi wa wadaroma da no chechim but wadaroma obeyi wa no why hello madam me pacho kasa wadaroma ne de afrefo no bisi ata wadaroma papa mi se wabeka achiri na obusa sese wo ntafo na ba ko hwe ban ana so ofa the bag kwa the waka no etimi abamma no yes ye be omumi enu nyina ade no obeye we free mu no sure na waye de otiase na ba so wanye ene ba ko ni free nti indirect na so ye ni mienu nyina awie ye ni mienu nyina wa mamre ye ma ba ko na wa free mu no yeah yese mutimi ye twobi e de to eno no eye tribe bi na ye omotare sa ade no dien or the representing nua na okọ no nti odidi a obeti bi ato ho ama no okoda o de beto ne mpaso no de ada se oye chobi nu a yeah na onte eye enkwasa asi so no odidi obeti bi ato ho no mu nso behwe bi egu ama oh wow yeah aso mo do mo pa o era se ye no e wa ke fi ba bi fa akoma no ye do e ho pa ntafo die enti mi se me nim nuane enko da o
ti me hu omo kona mo bra bo aye basa na me ti me hu se di na me ka cho na nya omo ya dane no pani ne da koma kakra na de kakra koma pani nti spiritually no mo mu ni pani a oba so what as yes ade ne e ha dwen pa nti so ba sa so a instead of the also the ma pani no da koma kakra pani no so bi mefu ana pani fo so na ne ma ni cry kakra fo de mo mu ye hu ne gaga ikako ya na ne ma ni ne gu ebutom nti me nua no ko pere ba to me se so ye bedum jam Martin Penisem says if you had a drew na motena abam so a obiara obebe chemade bia no onye nhyira. Oh yes. Enti se obi ka cho se kokoya adoye mantafo a o ka me metima tufo aka cho se ye ni fiadama o. So say bia se be obi peso bo afode manyankafo. Yeah. Na anaso obi so tunu ade na onye nhyira bia ke fiada nka wo entafo so wanya nyanka school bi ana wanya nyankafo bi kura na se be entafo so a obi nyi nhyira. Entafo nhyira kwa de so se nyanka de no. Debi me mate foundation entafo nkwa na yo madoye. Debi we nyanka se de me ma entafo pe ene yo madoye. The reason tia me ye entafo adoye odi se me yata but me entafo am san hwe mu akiri. We the one kameka. Ahaban ya odi aye samra no. Yeah. Your friend AK47 protector. Who need to and where you to etawachi. Yeah, as a mom. But me was ahaban no. Oh, on say sa samra ni samra esunsumu samra. There were cleansing. 20 powers cleansing soap, 20 powers spiritual kind of a protection soap and then favor soap. Yeah, then tafo haban no. Edi ewurem. Wasn't tafo ya haban and anu metere via me catch o sent tafo wa haban. Aye yusu. It is ye kwa yi ase aye di bi se aso achi. Ye ba aye woni ye di bi ye. Me beba me ho na bi gumakonya na se. Abudu tu. Bakonya na metena so me di adwuma. Beba me ho no na bi gumakonya na se. Na mete so. Enti woni ye wodi ba bia no ha ho se wo ba be bia because apart from me na mete woni ne yatimi mu na me de te wono. Enye me atwa me ho achi anso bi ani ho a eye ade a obeka ne say e common ade. So be pesa protection soap ni bia anaso ope sa samna di yi no ana cleansing soap ni bia anase sebi opeso ba entafo eye twins powers wa wadarma telephone number the location ni Abrepo Broni Krum Kumase Abrepo Broni Krum Abusiafie Junction Kumase because they no bi ni Kumase Abrepo Broni Krum Abusiafie Junction udu junction so a wa frɛ baby o free baby a ni hia so be asu fia ka baby o jani hia so asu fia ka o fu asu fia ka o so be so Broni Krum Junction o si Broni Krum Junction na no across road no taxi station ka chop za ubesi e wa Abusiafie Junction o ka so be so Abusiafie Junction o si ya cross o kwan na within 1 minute cry ndu e wa dure ho ni apenti ho nyina all white ni nyina apenti the white o be ba na meto emrante ni be hia o ansa na ba beto ogola na nkasa ewo ho number ni 0248 69 98 0248 69 98 Grant afo biri nya bebe na ya asofo no bebe na ya asofo no me nkan si o bebe na ya asofo no e na manta afo bre just because say am the Bible akatanta afo ni amaso wa anti na say baneza na onim say Bible mu ye wo emo a e wo say di ya amamra ni amane manta afo wo Bible next week me ba me the quotation be bro wo sofo nu nsia hwe unim hwe ntinsin kwala ni nhyira kwan ensin kwala ni nhyira kwan e na me kra ro aho me kasa as mu bia na me ro aho because as me hwe de wi antafo si ye blessing ye nhyira na ka atakasa unim de di akire atakasa de di akire ba na sofo bia ga je say e bosom sem na unim bosom Twins powers and out in Canon. The number is 0248 69 9898. Now, my announcement to be home. When you are for me, Son of my boy 0248 69 9898. Hey, if we are saying, a dear me and son and a Mijidu, we are saying, no cray or some so some opinion be. And a threat I have by. I didn't tell them the threat I have by was as so. If we say, I have by comforted the Buenipa. And one I'll for Messia, a baby a year more than in dry day, Yanumi.
eno anse na eyeduefo otete dia sa oyare eno anso na okọ oye osofo a oye de otete esa de de esa oyare eno anso na de ya anointing oil e de etumi na de ewu papa okọ so de aban e na sunsum sem na de eni juma na de mi pese me ka kire oni se wan kasa no wuntimi eni aban eni mbre ebe no abunsa ebe no wo haw bi mu a eno ane se okọ asem pa chaw bra me haw nyina no wo samara na wo no de bo ban a ete ho free wo haw ni bia no ma me cleansing soap ne ba akon na ma me protection soap no sebi so wo ho den a utwifa wo otamfo so wo ho den a utwifa wo otamfo so ejudo okọ ya asem pa chaw daroma me ha me ho me dem ye bia ne se metwa fa metamfo so enti 0248 69 9898 me ba ya was ma me cleansing soap se me dem ho firi efimu nkekawa aba me kram ene me honam ma papa me ho na ma me awoden the AK47 me na ma to di din sa me dem nim ni din ba ma to ni AK47 adentia because me ankasa kasa ma pe obi di nako na nipa na de no ho firi sa wo hawo nim na me ankasa no wasama me bi me ni adanse sa efisa de se edi eni ehunu eni edi adanse esukuti oyi pebreni me kono me se fa ne number no o ko se me pe cleansing soap eni eye AK47 ade ya suku Facebook tin atu di nsa because no kwa soldiers for the police for use Ghana for YouTube back up pen no AK47 o ko se me we have the AK47 obo because Bible prokope we ase oso wo nkwa wade na wo ahode nso a de bi otwifa otafo so obi a pre nyina no so ne kram be eduru duko a kotisa ahaban ni bi wate sasa mana no 0248 69 9898 aha ne di dwumadi ni ABC ata wadawo yeko ebe wo asabika oh asema me waka ne se enipa bia wo wiase a ade ehia ne se sane wo ye no ono nyankopon ntam no se wonni fo na entia oman no emra koso anaye me ade ba ko panyini so de tumi fo so ko fie ewiase Moses obesomye Abraham obesomye David obesomye Messiah ebesomye oso suma ho ensuma me be ye jada padie de so obesomye nti wiase ma osom na wo suma so no nu kuremu ende so ko fi ye twa uti kura na kane kure me akasa ba wiase no konfo anase suma kura ye kura haban ka ho se ndi ni nyina wo beto wa ya haban ubedi dia utwa salad bi so aya haban untimi yi alo timi di wa ache mo untimi koti haban efiri waduani eni nsuo edi sade we feni agoro enti wadaroma so ukohia obi na so ndo tete haban na oyesunsum sema emfani ni agoro wate friend 0248 699898 na wankasa no uba misrawo uba edi adanse kasa me koye no na ukoso no wanya adanse a frame kasa bra papa yodin betena wo no onye ne kwarfo me sara me pe medjuma because baby achira boa no ho ane sane no aye esubonten TV oh YouTube ewi aseme na okwa dwumedi nso na yeye no eye KUMAWOOD o sabe nya no eye Facebook KUMAWOOD TV na mia kasa no de madika ka jo se me de miyiri pebre enso etutoyi eye mia kasa no ye de chefo ni bi susa na eye di breo na mia kasa spontan no e pebre na me nkura no so ho esusa no omonna mu fie na omudi eye pa skeri no merenduro na yiko December na ayer pebre no eno dade na miyiri ma mansan yere etemenka na ma me koda de che wadaroma me chiawo sikedwa prophet me chiawo so my almighty bishop prophet the bazooka fire the lion of Judah Africa lion of Judah papa me chiawo sonko kwan so na nyimre and the demigod also wo yete chiman o akra o se na your birthday me chiawo sonko kwan so yakopon o ma kwantenten o kra medase ha ana djumadi enu ebisi ye kasa ni tiawa wadaroma facha wate ne sebi anu wi efom sanso ne di nukre misro ye kana kre na emu mianofom a momfanche na hafe ne yeso yesese anase yefi esen eba medase piao bye bye shalom peace bye bye
But there are so much bread. Na matana se na mo hwe me o KUMAWOOD TV. But dwumadi e bero. Oto ne din ewiase na okwa. Ebusua, so dwutum se ewiase na okwa dia. Make hu se ewiase your boss so na asase a owura. So owura dia